Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhurin daulahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ilal akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba sahrullah wa sabana sahri wa ramadana sahru ummati. Alhamdulillah sinina to malabiki yang ke pada riamaseri pong Allah Ta'ala. Asukuru kemaraja tandrigangka risesi rajanna pong Allah Ta'ala. Ripadang katamuaning nawiring kesempatan patur lebok na yetanaiwi untuk si mata man laku-laku pegok decing akata baik rilalenna atau tungal linota makoto paro dipersiapkan ria kira malabdi na puang Allah Ta'ala mati. Yene maraja isukuru kesinin na to malabiki. Nareko padang kamu pitimale sarah untuk lise kiwi iyewe umuru yang kemo panawiriki puang Allah Ta'ala. Pade na waddi yak dan nuangi pak di monrita. Me kamakokwe sinin na to malabiki. Iya angkai mero makanjak pak di monrin na tempo namo patuh. Makanjak wijawijan na keluarga na tempo namo patuh. Tapi setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yallagaini waramparanna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ye nacanya idik meto persiapkan ngaleta. Aga melo ipake mati restori monrin na puang Allah Ta'ala. Ikirime menimak diolo. Dek na wadding malak dak makadah kamu wijakku. Kamu sila surakku. Dena mungkin satu. Hadirin yang dimuliakan. Insya Allah tepaje si mata rielo palomo-lomo na puang Allah Ta'ala. Sarekwa mangi kirulay rampe-rampe ngeki. Aga yang kewading riala pali rilalena pengajiat tak yewan newe. Si tak gatungangi alak birenna yero ular raja. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. Kolalenna akorangi puang Allah Ta'ala panesai mau kurampe ngeki sebagai paparengerang. Inna iddatasy syuhurin daulahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun qurum. Majapun naritu nasa puang Allah Ta'ala bila na ulengi 10:2 yang ke purana panesah Rimonri purana na pancaji langi si bawa tanaiwe. Nairo na pancajin na puang Allah Ta'ala langi si bawa tanaiwe. Na panas satu ni makada 10:2
ulang lalanna si taunge. Taroki iri lalanna kitabna puang Allah Ta'ala. Ya. Rilalanna rosaploy dua ulang, minha arba'atun hurum. Engka apa ulang puang Allah Ta'ala jallo iman caji ulang malabbi. Makanjak mana rosaploy dua. Tapi nakak metoy darajatna puang Allah Ta'ala ropai ulang menjadi bulan hurum, bulan mulia. Alhamdulillah, rilalanna yulenge termasuk ni najallo puang Allah Ta'ala ulam malabbi yanaritu ular raja. Ni mana rotalwewe ulang, dua tallu topan ritata masa maturu, maka daya rotalwewe ular risaliwanne ular raja yanaritu sulkaidah, Sulhijjah, Nania, Muharram. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian rilalanna hadisa Nabi tanah panas satoi alat biranna ular raja. Inna rajaba sahrullah. Ya, karena asang Nabi ta majapun naritu yaitu ular raja ulanai puang Allah Ta'ala. Ni mana rosap pula set diulang pura ni nak berapong Allah Ta'ala riatanna. Pada toha nak beranna puang Allah Ta'ala ulas sabang ri Nabitta sallallahu alaihi wasallam wasabana sahri nasan Nabitta. Ulan ramalan na wiringi umma salengi wa ramadana sahru ummati. Jadi telu ulas si todo-todo yewir sesene di umat selenge luar biasa to. Ular raja ulanne puang Allah Ta'ala, ular sabang ulanne Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulan ramalang, ulat ta'idi umat selenge. Puang Allah Ta'ala mereka sendiri, riolo canyana idik melawi ke puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala sendiri meriki nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kolalanna ayai ular raja ulam malabbi. Kolalanna hadisai ulanna puang Allah Ta'ala ular raja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam narikotame ular raja dua telu pakkasiwia sunnah. Neloreng ipasilen nereng rigau engkana ajak nyele pakkasiwia perluwe. Ya, jadi ke pakkasiwia perlu anu manasa nih. Nah, tapi kalalan ular raja nelor si nabita tatarui mega pakkasiwia sunnata terutama nih yang kewe si sumpus si bawa puang Allah Ta'ala. Di antarana puasa sunnah nang kena suruhan Nabi tak yang itu puasa. Neloraki ma puasa sunnah. Kasahaba pura rampai maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam narikotame ular raja jara witanandre riaswewe. Betuan na ada mega puasa sunnah na Nabi tak nariko ulang raja ini. Ula-ula lenge asene kami si nasunakang talung ngaso patawaduan na ulenge nasunakang. Ya. Tapi ular raja dek ni miro bawang dua telu mi kapuasana. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam padilane ro puasa raja napodangi keluargana benina ria senge Aisyah. Kede Nabi ta Aisyah. Kullun nasi juya'ung yaumal qiyamati. Aisyah, ya Humaira, disengindi maka daya tu matur sorimonri engkamanang itawe malupu. Engkamanang itawe madekah. Malupu ina madekah. Agal lupuri agad dekaiwi
luar biasa ni palai. Kita bayangkan biasa na rampe gurut taro mati ri pada masar si jakak manilebo na uluewe matan na soewe. Coba ni bayangkan. Sedangkan makoke mabela mo matan na soewe madari ketong masuk ke saliwan na masigan karena tidak ada AC di luar. Dek niri angi luar biasa pelan. O si jakak mani magar pelan. Ya. Tapi di balik itu engkau tahu dek narasakan ipalai. Nasabak dek narasakan ipalai, dek to narasakan ilupuwe. Dek to narasakan idekaiwe. Jadi maka dek pengulut tahisa. Ni ganay ro dek narasakan ilupuwe, dek narasakan idekaiwe. Kede nabita al-anbiya tak kajanay kasi pengulut tahisa. Ya Rasulullah, maga nak kasi iya. Apa nabi mitu bawangi? Dek narasakan ilupui, dek narasakan idakaiwi. Maga na iya. Peko gani carana kasi. Kede nabita, magkumok ijayolo. Dia panalat tu bicaraku. Wa ahlihim. Ia naritu keluargana ahlina nabiwe. Wih, cak biru ni pengulut Aisyah. Tama na aro. Ila sangadina. Ya. Tasil si. Sangadina. Niga keluargana Nabi Nuh pasti narasakan. Anakna Nabi Nuh pasti narasakan. Kada magami mangi nasaba malahirannya mi benena Nabi Nuh tapi hakikinna canya benena. Malahirannya mi anakna Nabi Nuh tapi hakikinna canya anakna. Kada magami mangi na canya nase bene nabi binna tapi de na melo tangi ada tongen na lakainna. Anak nabinna tapi de na melo tangi ada tongen na ambokna. Ya. Jadi sampai makada nregurutta na nigi bene de na melo tangi ada tongen na lakainna lahiran na mitu benena hakikinna canya. Apa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Seorang pemimpin harus didengar, harus dipatuhi oleh yang dipimpinnya. Dileng inaseng salamak mana. Dek mana nama lupu de nama dekah. Makutana si pangulut Aisyah. Wa abi magaro pale amboko kasi. Canya keluarga Nabi. Magaro kasi ummae, magaro sahabat talenge. Piko gani carana ya Rasulullah. Akade Nabi ta wasaima rajabin. Ipas salamat toiwi fole rilufue nania dekaiwe. To engkaiwe mapuasa lalenna ular raja. Jadi sini nato malabiki de panasiaga as-sotamana ular raja. Tagang kakulengi apuasa lalo kilalanna ular raja. Talufuri tadakai aleta rilino tapi insya Allah tasoriwi aleta mati riasori monrin na puang Allah Ta'ala. Yeah. Memang kiparang deto manre deto minum ya bele mana wadinge mapabuka tapi nariko akhirat ni matu luar biasa akadamanan ni tawe ni gaya roto manyamo papena dinna di managaga lupu-lupu na di managada kadakana nataliwa pale kada yena roto rajila dak mapuasa nareko ular rajai. Jadi ini si disara sini na malabik yang kehadir. Ajak matu na serimondri panompori kisah sekali. Wih kasi carene wisangi mapuasa meman na agapi napuran itu podang. Ya, jadi tak gangka kuling di puasa lalu.
puasa ki. Ya. Siaga rosona puasa ta. Pinak mege pinak makasingi. Ya. Minimal sedih. Ya, dia nak buat di si tengah. Ya, kamu maka deh tasi polo tanah bapak na, deh na cocok. Ya. Dia na cocok ya pak guru ke wijat-wijat itu puasa tasi polo wedi jat pak guru. Maka dah maga ni ko anak aja tak kada puasa si polo ni nak. Kada apuasa ni yolo nak tega gangka taule. Ya mira pak guru sana mau puasa napa tete 10 cauna ma per ni nak tambah ipi na we de na kasi ule no ni nak baja na tambah si jang. Nah, sisan na bajana lah na rati to ngani tete 10 dua. Na sebule mo pa tambah ma tambah ipi na. Paganay aja tak kada. Tajan ni salabani tawe buka ni aja. Magribi mi tajan na to buka. Si komatu-matu na tambahin na kasi gangkan na narate ni biasanya buka pekogi carata pergandai wijata na wedding. Kenapa puasa? Puasa itu adalah ibadah rahasiana tawe lauri puang Allah Ta'ala. Ake tojoka tu di na mungkin tirita mana tawe mandre mino. Jadi dia gagas silengan nero puasa we si bawa dia na puasa, dia na pada sempajangi. Ya. Dia na pada sempajangi. Engka silengan na tepat sempajangi si dia na sempajang. Jadi kalau sempajang si di sini tu dah berarti apa silengan na. Tapi puasa dia gagas silengan na. Jadi ibadah rahasia. Sampai dalam hadis yaitu puasa we na sabar rahasia ta si puang Allah Ta'ala to mimisangi egana apalanna puasa we. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian lanjut hadis. Puasa ban ma puasa tu kelalenna ulas sakbang. Wa Ramadan nania napasuku i puasana nareko tamai ulan Ramalan. Nah, jadi aku raja engkau puasana betul ada ko pale denul lemu pui aja nah ke tellu na petu na 10 na ko sabangi angka tu puasa na. Nah, ulas sabang yaitu puasa isun na kengeke ulas sabang telung ngeso pamulan na Bapak Ibu telung ngeso to tengana telung ngeso pacapuran na. Pura waktu tanah ke guru tak engka tonga garopuya sepuasa jempu iramalang. Ya. Air tak biasa ro riolo. Na poda kita mato ata na puasa ki melo tama ramalang. Kakak untuk aga nasa ipodeng iramalang. Puasa ni. Ternyata digali dek gagaya sepuasa menjemput Ramadan. Ya. Tapi engkau puasa sebelum Ramadan. Pegok motor sana. Iya miro si coco erona reko yale tellu pamulanna yala tu tellu tengana betul ada canya 14 15 16 13 14 15 yala tu tellu pacapurna. Nah, itu bulan Sya'ban. Ina ronasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dek narasakan dek lupuwe dekewe de sorimondri. Kemudian angkatero rampe makade kerulle mapuasangi tallung ngesso kolalenna ular raja namoni dena si todong merupakan puasa patola lasa yang kewe dek gaga pak burana. Ya. Kolalenna ro kita kada nigi mulai tunggu-tungguang itung ke raja ma puasa ta tellu ngeso tellu lasa de na pakanai ki puang Allah Ta'ala. De na coba ki puang Allah Ta'ala rola saiwe apa de gaga patolak na. Yang pertama lasa jangan. Kita ni rasa jangan jarat tu desa di nang keruntut tu jangan sadar na mati. Teta itu kasih. Pong kepak burana bak penanami itu.
Natalaw si rasana roba jangan si pemang. Luar biasa na bansa na rolasay. Yang kedua, lasaoli. Ya. Sopak de gaga pak burana. Ya. Kemudian yang ketiga, itu si Ewe, na ponco kiwi umurut tak puang Allah Ta'ala. Jadi maponco sungat tawe kiti mapuase talung ngeso tungke ular raja. Nah, pada meloki ga maponco sungat. Jadi pasa raja kita talung ngeso. Agaya sa na ponco ki umuru de na parateiki aparentana dakjal. Ya. Jadi nariko malampe umurutta ko narate ni waktu makadaloni aparenta dakjal na pamate ni puang Allah Ta'ala. Nalitutuiki apa nariko dakjal maparenta luar biasa secara kekerasan mapasah nafas tawe pegau ja nafas tawe ajak na pegau decing komelo ki masampaja non raki nagasa ki masampaja ki yeah. Tapi itu si nareko ja alena masurangi pegau ye nareko makura dimu ya tambaiwi aga naru kira-kira napacapurangi mi matu irita ko makanja sampajang makanja puasa makanja silaturahmi we nataperate dakjal maparenta suleng dia nakapada. Jadi nalitutiki puang Allah Ta'ala sehingga dek naparateki aparentana dakjal. Itu 3 hari puasa di bulan Rajab. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam alabirannya puasa Rajab. Kanang kana jokka si bawa sahabat. Ya senge Sauban. Jokka ko Madinah. Si ko jokka na dapat tatongin na bita na podang Sauban. Lipak yolo. Kade Saubang magi surunan Allah Ta'ala. Asa engka tau mati kwe pure lemma. Demi gaga tanda-tanda melo tulung kasi ko ini. Luar biasa batina kasi melo tulung ko ini. Andai kata tengkalinga Sauban, mareneki mengkalinga batina melo tulung. Paki ni tulung. Kade sebab pekogi cari tulung na siya laduangan ni. Reladuan ni Nabi ta Allahumma ghafir lahu. Limayyitih ipuang. Tak dampeng ang kasih ito matewi. Tak dampeng ang kasih puang. Warhamku tamasewi puang. Iya. Tamasih kasih puang. Tak dampeng ang kasih puang. Tamasih. Nabi meladuangan ki. Luar biasa na. Jadi cenya pak doangan apa guru. Nabi meladuangan ni. Uri laduangan. Akadenya Sauban. Maga ni surunan Allah Ta'ala. Setenan ni deni gawang kalinga. Gora-gora melodo. Akadenya Sauban. Magami mangisurunan Allah Ta'ala. Degaro kasi na pura masampaja tempo na to. Sa pasampaja lade. Cuma mega to sampajana denesa. Pasampaja lade. Tapi mega sampajana denesa. Maka de agap pa de inesa. Nasa yero ko teme. De pa na matatit teme na. Mabisa ni. Ya tentu pada rasaka ini umur-umur yang lanjut. Tapi ko kita dito pag-aga umur lanjut malolo man mo pa. Sa mana usia-usia SMA man mo pa bita. Jadi irasakan ni biasa pura ni mak bisa. Ito makede, dari yang kasi teti. Na iya tahu na carobiangi wi. Urana mak bisa na pakai ni pakaian na. Jokan katoro tati yare ganandi. Iya matoro matu pakaian na pakai mas sampajang. Sehingga makanja sampajana tapi tidak sah
Kenapa? Karena pakaiannya bernajis. Yeah. Apa sinin na yaitu si tak gatungan si bawa pakaian tega ya sepakang ipakewe macemen re nonno na reko to mas sempajang dek gagawat ding anajisikan. Kalau salah satu di antaranya anajisikan tidak sah sholat. Itulah sebabnya sini na to malabiki ura kina rampeng gurutta pajidau maka de tu nas sesempajana nak tawang kewe masima. Ya, angkari olero masima mako kede gaga. Mapamule anak lolo na nasio ke poncin na. Akada magai anajisika ni na denang kena sesai. Ya. Ye naro nasang mapacalangi kalala kuburu. Napa makada nabita andai kata sauban. Pure mapuasa namoni sesoma narilalan na ular raja tempo na tuo. Mancaji wina pataraka po nga Allah Ta'ala resangi pacalaku buruk. Hadirin yang dimuliakan, luar biasa. Nero pangulut ta'ali, yerone taulak da pacalaku buruk. Nasa korana ka de tomalak da metau. Maka desa menengka na kuburu kay salemua. Nasa korana ka kamas sama-sama manamuki calah. Jadi de to gagare kenge makada masiri ke pak mas sama-sama muki calah. Tapi kilala kuburu wading icala ki idi si depe tadi. Na cawai-cawai kiro. Yunaruna sawe taulada. Apa bayangannya itu kubur Bapak Ibu pada koto matinro. Ya, kita coba-coba garis ke matinro ki. Si depe ki si keluarga atau si depe ki si bawa nata apa si lolongan ki ko pasadiki. Kada magaga tu tasad di matinro. Biasalah dat tu manyaman na sad di ngalena idi masisa. Padahal si depe moki. Wih, nyaman nalada tinro konawan ni. Sampai saya mimpi baik-baik. Kamu akan, wah, resato sedia. Sama nayak kayak loku. Padahal si depe moki ro. Mapako tu matu kalalat kuburu. Jadi engka tu icala, engka tu ipanya menyama. Wah, narunasa sirisi kak. Kemakadwi sapuna nabi wicala. Manitun na nabi wicala. Sahabat na nabi cala. Irus sirisila dekat nasa pangulut tali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, mereka mau pairo padilla dari puasa yang jelas. Tataru mereka puasa tak insya Allah. Talolong at tumatu di cina resurmundrin na pong Allah Ta'ala. Ibadah yang kedua. Yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatarui mafu melawi barakakna ular raja. Jadi, tila duaki. Aja tatatang itungka meladua tatelawi barakakna ular raja he. Ulan na po Allah Ta'ala he. Ulang na kalabie po Allah Ta'ala telawi barakakna. Tapacin role to melawi barakakna ulas syakbang. Nania telawi sarekwam mangi nalampir ki sungat ta po Allah Ta'ala tarate ulan ramalang. Sehingga diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ipuang tawireka kasi tapak baraka kak me puang rilalen ne ulam malabbi ta puang he. Ulat ta puang he ular raja makoto paro ulan na nabikang ulam mangoloy ulat Sa'bang. Ipuang talampir ka kasipas sungag kupuang urate ulang angkewe tawirek ka yenaritu ulan ramalang telawi tungka wattu meladuaki telawi tudaki masih kiriki telawi magi napak buruangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah yang ketiga nelorengi ipakanjaki sempajangi. Ikoreksi wiro sampajata manasa nikah natarima po ang Allah Ta'ala sampajata. Kabiasa makutana pekogi carewe misengi makadero sampajangin natarima ni po ang Allah Ta'ala. Yero gurut tama ponco mi jawaban na. Nasa itabawan ni nak kekorangnya.
Asal engka ni taruntu yero pak berena puang Allah Ta'ala ko sampajangi berarti na terima nito. Akadaga pak berena po nasaka to. Inna sholata tangha anil paksa iwal mungkar. Ya, narekoyero sampajata yena ro gara-gara na sabak makanja na sampajata ti mas sampajan ni talau ni sifat-sifat mungkar talau ni sifat-sifat makalalenge di na si coco agame di na si coco padat dari pancaji kualita yakin ni yan tu sampajan na tarima po ang Allah Ta'ala. Wih, tempo na di panapas sampajan nito bati paceceran na. Tapi setelah mas sampajan ni, wih, tak din ni sifat paceceran ni. Ya biasa di na paja ti mapangewang. Sisa na pas sampajan ni paja ni mapangewang. Mariomana ni tawa na rekongkay, di na kirikirit na rekongkay. Kongkay kebolana rahmat terhadap keluarga, rahmat terhadap anak-anaknya, terhadap tetangga. Ini ciri-ciri. Tempo na di panawas sampaja, di ni sa pasilengan ni, tega galun na baligalun na. Ya, madarin ni nareko di na pano, karun na, nalay sa na, baligalun na panoy. Ya. Madari ni nak dempera ropoy we ke baligalun na dan sebagainya. Tapi pas sampajan we manini ni. Berarti inilah ciri-ciri salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jajero sampajange kumancaji ni tangha anil fasai wal mungkar. Dekna na berburu sangka ripadan na ripancaji. Berbai sangka ni materu. Apa angka tutu nang kadecin na pigat tahu ti makada angka si makada sa melo mitu yasan. Ya, angka tu nangka. Di na pigotan sa melom itu yasan. Ya. Jadi aga na pala na pigot tahu berburu sangka mataru-taru. Nairo nene tariolo. Tomatot tariolo na jar kaki jalalo na. Mupetan na petan newi tahu jangan berburu sangka kepada orang. Sehingga madaring anu de na napasok kininawa kajajari sesena tapaga na po angka situ nalaway. Tengarang-ngarang dari sini na tomatoake ako jajaki wija nero wijata masam-masam mangi de nakanak aga na po nasang angka situ melo lo situ berubah o jamba-jamba nga aga nasang melo situ tuisin na masam mangi nasa lo nito joka-joka masam mangi lo nito lari-lari batina berbay sangka ko po ang Allah Ta'ala berbaik sangka kepada anak rupa tahu buan ni bawa na tapang kadade angka tu nalaway yun melo iparate si pema sini na tumalabiki aja lalo bersangka ripadatta ripancaji ripuang Allah Ta'ala rinabita sallallahu alaihi wasallam nariko nak barakakin ni sampajata yaking yan na turiasa sampajan na tarima puang Allah Ta'ala pacapura kurampe ngaki wa paringarangang yato na ular raja ang kasampajan na pagguruang nabita ni lora ipasilenereng antara magaribi si bawa isa sampaja patolla abala 20 rakanna tak duan raka biasa ni kurampe jadi waparingarangem kamang kamu pada na pegaw tak duan raka mak beresalesiki pangupuna kuluhual lamanan narekopura ki baca Fatihah. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua sampai 20 rakaat na qul huwallamana pangupuna. Aga padilana hafidahullahu ta'ala. Engka kiri dalam perkenai pong Allah Ta'ala boleh ri abala na lino mimbalai dunia wa azabil akhirah makkoto paritu abala na akhirat. Kita negara egana abala na lino. Ya, jadi riolo de na panakan ki abala, de panakan ki tsunami, de panakan ki angin puting beliung dan sebagainya. Loki me tatolak memen nih kesempatan di bulan Raja menolak bala dengan sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya. Makanya roh kira-kira orang pengeki memuari bare puang Allah Ta'ala
na lumay manakip pasilin na rangi nasaba untuk kepentingan tamanang bairilino lebih-lebih pamati resori monri. Hadanallahu wa ya kejimain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.